سجل؟ ايه ملصق هاي ملصق تمام ملصق Bismillahirrahmanirrahim. Suriye'de ikinci günde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Hama'dayız. Hama uzun yıllar zihnimizde Hafız Esad döneminde büyük katliamlara sahne olmuş, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, yerinden, yurdundan, yuvasından olmuş olduğu önemli şehirlerden bir tanesi. Bu da yetmiyormuş gibi son 10 yıldan fazladır iç savaştan dolayı İnsanlar ciddi anlamda büyük bir yokluk ve yoksulluğun pençesinde maalesef hayat mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Bizler de bugün inşallah gıda paket dağıtımımızla beraber ekmek dağıtımı gerçekleştireceğiz. Suriye'nin dört bir yanında Hama, Humus, Halep, İdlib ve diğer şehirlerde hakikaten insanlar zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bunun için Türkiye'den yapılacak her bir bağışın, her bir yardımın buradaki insanlar için önemli bir hayati önem taşıdığını buradan bir kez daha ifade etmiş olalım. Desteklerinizi, bağışlarınızla beraber buradaki kardeşlerimizin yaralarını hep beraber saralım. Tafadhali. Hoş geldiniz. Buyurun. سلة تب مبروك عوافي هني مع السلامة. Gel teyze gel teyze gel. شيلين الكرتونة؟ لا استاذ شيل اللي عمتي. مبروك. Bu teyzeye verirsin. Ha? Bu teyzenindir. الله يكثر امثالكم. آمين إن شاء الله آمين ندعونا الله يفرج على أمة محمد وعلى غزة. Teyze. امين آمين امين على غزة بشار. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. هني وعوافي العقبية على غزة إن شاء الله. Buyurun. دعونا مع السلامة مساكين الخير هني وعوافي. Allah'a emanet ol. هني وعوافي مع السلامة. يجي تفضل يا الله يرضى على عيوني أهلا راسي أهلا وسهلا. تفضل تفضل. هني وعوافي مع السلامة. لا خبز هاي بس احنا ماشيين نسلم تمام إلي هاي خالتي. هي هاي الله يعطيك العافيه الله يوفقكم. يا الله مرة الله يوفقكم لي هاي خالتي. يسلموا هالديان الله يعطيك العافيه. الخبز Buyurun. Hoş geldiniz. Bu kaldırabilir. لا لا مو خفيفة هي تمام. هذا مرحبا. Dur. Ha. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Abi ver ama bunu ver. اي معلش مو تشوف زوجتي شكرا. Afiyet olsun. Allah'a emanet ol. Gel. تفضل. Fadal. عوافي هني وعوافي. Şükran. O düştü.
Allah'a emanet ol. الله يفرج عليكم مع السلامة هني وعواصم ما بداعي مع السلامة عوض يعطيك العافية تعيشوا وتعطونا تفضل ان شاء الله يعطيك ويحميكم يا رب كم واحد؟ اثنين عم يعطيها طريق الحجية زين تفضلي خالتي روحي تفضلي 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 خالتي تفضلي